Kublai shibuni piwai bapai kanika report kabdai mentaga khatnyau tarik Julai arhajar arpau. Katkum kanika report layatu bakibriu kibayo ya kanika jingpang coronavirus kabatang hapo ka arpsakonta habro kawai kar India menta kilakiu syaka. Live saw hajar khandai spa san phanrungut bat baro kibayo ya kanika jingpang kilong shipholak lai hajar praspa laipu arngut ki brangdon hapadeng kajing sya sumar lani aktif kis nabro kawai kar India ki don kemba lailak saupu arhajar sauspa nyopulaingut habangi pai patski jala ki bahap haponot is India kajala asam kadika jala babuntam nabro ki jala habatang hapo ka arpsokenta ki don kemba praspa knaipu arngut ki bayo ya kanika jingpang Barok kibayo ya kanika jingpang kidon kemba arpo hajar ruspa sapadrungut kibla koino katlai hajar sanspa san pesau kibla klatno san pungut kibrang don menta hapdeng kejing sya sumalani aktif kis nabro kawai kejala asam kidon kemba hinyo hajar live kandaingut kejala kabaduna tam nabro kejala kibahap hapo kari India kadai kejala Mizoram kabadon hapo not is India Barok kidon kemba arspa nyapu arngut kibla koino shispa hanripo kibrang sa menta hapadeng kejing sya sumalani aktif kis kidon kemba shispa khat arngut habangi pai pachka jala Meghalaya katkum ka report belami menta kasngi ka khatnyau tarik hadu ka por sabaje janmit layatu bakidon kemba arpunrungut kibayo thamai ya kanika jingpang coronavirus khatsangut kedai kishipai BSF napo iskasi hill district ki bomdai kishipai kidon kemba khat arngut kata sangut napo iskasi hill district bat nyaungut napo karibhoi district tiladangi khainlang baro kibri kibayo ya kanika jingpang coronavirus habro kawai kejala Meghalaya kilakiu syaka sauspa laingut kibla klatno arngut kibla koi baro sab khandaingut bat kibrang don menta hapdeng kejing sya sumar lani aktif kis kidon kemba laispa sanpu arngut kata tang napo iskasi hill district kidon kemba laispa nyaungut ki BSF arspa lai penrungut ki bomdai ki BSF san penyungut ki amfus kata army bat asam rifle kidon kemba khatsaungut na ribohoi district baro lai puwengut na East Jantia Hills arngut na West Garo Hills prangut South Garo Hills arngut East Garo Hills iway North Garo Hills iway habangi pet katkum kanika report ka bamenta kasngi ki bakoj haka percentage na bro kawai kejala Meghalaya ki don tang khat ar point khat 100% te katkum kanika report bun ki badon hapdeng ka jingsha smar lane ki brang don hapdeng ka jingpang banya ki balakoj na kejala Meghalaya habangi pai patshiki ri ki badon hakaleng jongka pathai ki don kemba shispa prapapra tali kiri ki bla syakta hakanika jingpang COVID-19 bat ladangi khinlang baro ki briu ki bayo yakanika jingpang habro shiteluk ka pathai ki ladon kemba shikrur lai phralak lai phnyo hajar lai spa khnai psangut ki bla khlatno baro san lak khnai pho hajar praspa sap sangut Shipau tali kiri kibla syak tak jor hauni COVID-19 kilongkom ni harum. United States of America baro live san lak nyopo prahajar san spa khnai pulaingut. Brazil arpolak khat arhajar shispa san puwai. Balai India shipolak lai hajar praspa lai pu arngut. Rusia hinyolak san pu prahajar iwai. Basan Peru lai lak sopwe hajar san spa prapunrungut. Bahnriu South Africa lai lak arp saw hajar aspa arpway bahnyau Mexico lai lak arp saw hajar sapway ngut pra Chile lai lak arp lai hajar ruspa khnai pra bakhandai UK ar lak khnai saw hajar shispa khandriu bashipau Iran ar lak ndrup khandai hajar sauspa sapungut Tikhandiat ngin yapai syakari China mentak ladon haka kerdan kaba arpsan haka jingsyak ta hauni coronavirus bat layatu bakidon kumba nyapu prangut kibayo thamai yakanika jingpang tiladangi khinlang baro napo kari China kidon kumba prapsan hajar nyospa nyopsan ngut kibla klatno saw hajar ndrespa san puwengut kibla koi baro nyapu prahajar nyospa lai pnyongut habangi pai patsyakari Bangladesh kibayo yakanika jingpang tang hapo ke arpsokenta kidon kemba ar hajar nyospa lai pulaingut baro silak khnai pundru hajar lai spa arpulai kibla koj baro silak prahajar nyospa arpsangut te kari Bangladesh mentak ladon haka kerdan kabapra haka jingsyak ta hauni COVID-19 ditangkini ki khobor kublai shibun